Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua maliola majela matarla tanchipa hankichka ojlegon plegona kainata chay karamuchkanchik revista semanal Rimarininchi nisqan programa llanchikwan revista semanal Rimarininchi kunan domingo chunkisqunniuq Punchau Julio Quillao ahorranchipas 8:11 de la noche. Bien, ojichaleguna parichaleguna hayariki chay karamunchiña revista semanal Rimarininchi con programa llanchikwan wasilaykim llaqtallaykiman kunan rikao domingo kay semana huknin semanallaña ya kay killa ripukunanpaq y kay semanallaña prácticamente huknin semana ya semana patriótico así que warmakunapas yaykunqaku riki vacacionmanña sitio kachkan candidato del centro poblado o yanapachikuyta munachkanka rikao plan de trabajo y plan de gobierno y que iban chaynaqa hayakamunayki 999 kimsakama 999 10 12 29 otakariki kay Rimarininchik programa Rimarininchik 966 910 910 WhatsApp nintakama chaypiriki yanapaykushaykiko plan de trabajo y kiruwaykuypi plan de gobierno y kiruwaykuypi kay partiojkuna rika diagnóstico, propuestas, proyectos, presupuestos, metas, indicadores, planes de trabajo en temas de desarrollo social, participación ciudadana, obras, infraestructura, salud y educación. Hamunanki capacitación, charla o plan nikita munanki o visita munata munanki rikao reunión nikima todo hacemos ojileguna todo hacemos ya chaynaqa hayagamichik bien wakuchaleguna panchaleguna kunañataq willakuykunaman riki yaykullasunchik ojileguna paleguna motociclista miki wañukullasqa kay mayuqpi paseaq risqa amiguchakunapiwan motonpi riki mana carropichu sino motopi risqa iskay chunka tawayuq kay wawqichanchik pay riki mayuqpi kay wanta ukun kachkan chaka chay chaka miki despedishkan kay Huamanga llaqtata chay chakata pasaruspaq riki Huancavelicaña chaypi kunan domingo aprovechaykurqa riki kay domingo kasqallanta además deporte llaparuna riki haqarayakunku chay mundial nisqanta wakinñataq mejor hakuchik yanaman riki bañakuq nispa bañakurirqaku bañakuq risqankupi chaqaya kay tayta Antoni Canchari Tenorio wañukullanman kasqa jejeparusqa riki wawqillaykuna chay yakuchapi chuya yakuchapi riq masinkunapas hawarayakusqaku wawqillaykuna manas atisqakuchu salvaykuyta y motonpas chaypi queda como testigo wawqillaykuna chayka aparusqa moton manaña kutichimunñachu kay Huamanga llaqtaman kay Huamanga llaqtamanta risqaku Waclaokama purikuq paseakuq riki wawqillaykuna aprovechando es domingo samana puncha mana trabajopas kanchu akuchik purikaramos paseakaramus así miskintaqma purikuy paseakuy ñuqallaypas gustanim chaytaq porque chaypiqa distraykunki pisipasqa kachkaspapas chay
por irispay cree que ya pachay contaminación nisqan chay pulmoniki miyaykos kandari kay paseos baga jarearon kirikao mana chayllachu sino desestrés quizá el trabajo peja aburrido ñapas mana trabaja chikankillachu chay pasas payqa ya distraikuykunki allimpuni chay paseokuna pero manachu nadie yachara remolinochu chay picara no sé maya pasa con su peleona kay mayuqpi kay tayta Anthony Canchari Tenorio wañu kullan paseaq risqallanpi bañakuq risqallanpi marrimari wawqillaykuna marrimari chaynallataq kay nawan qallasunchik kay Venezuelawan hinaspariki kay Perumantapas rimarisunchik qayna punchañis karqanchik yaqañan pichqa waranqaman haypaykuchkan nispa qayna punchaw sábado kaqay kunan domingopaqa wawqillaykuna pallaykuna pasaronña pichqa waranqa iskay pachakninña wañukun kay hamuq domingokamaqa suqta waranqa chayna yapakunqarik chunka waranqa imakama chay wakiqtaqa manaña atinqakuñachu tariyta kunanqa ñariki chay escombros ninchu chayllapi wichaykusqanta kuyuchichkanku ñariki wawqillaykuna pallaykuna y chay kuyuchispanku tarichkanku riki magnitud 7.2, 7.5 chayna pasaykullarqa waka Venezuela lauta llakiypaq wawqillaykuna pallaykuna llaqtantin temporachin y kunan riki chaymanta resumen nisqanta ruraykusunchik mana resumen turachkarqanchikraqchu imataq chay resumen resumen ninanqa riki llapan willachakuyñami riki wawqillaykuna pallaykuna por ejemplo junio 24 de junio taraqmi chay pachakuyu pasakurqa riki juniopi kunanqa juliopas tukuyukamuchkanña 24 junio killaykamuchkanña wawqirayku yaqaña killaykuchkanña chay sasachakuy chay piriki chay iskay kutita tasperusqa 7.2, 7.5 o 7.4 karaq 5 dan churaykamusaq y chay pachamanta punis mana susiganchu taspita wawqillaykuna pallaykuna kayqa waranqa kimsa pachak pusaq chunka pusaqnin réplicas kuyuchkanña chayniki ninku kay kuyuptinqa sichun wasi al airillaña kachkan hinaptinqa ayqirinaykiña ayqicharrikunayki karuncharikunayki tenqa chaqay pachak kimsa waranqa kimsa pachak masnin réplicas chay ratukunallaqa hasta 5, 4 chaynachu wakiqa tumpallu wakiqa nisyu sumaqta comodakunankama riki kutipan anchaypam sutin chay réplicas kutipay manaña chay nisyutañachu tumpallataña pero wakiqa tumpan nisyu manchachakuypaqraq y chay al aire kaqkunaqa chay nada taspikuywan wichirinmanraqmi porque al airillataña dejaron riki wakiqa wasikunata riki nisyu pachakuyu chaynallataq pusaq pachak pichqa chunka suqtan edificios mana wasichu edificios kachkan afectasqa nisunchik raqrasqa ventanankuna pakisqa o escalerankunapas riki raqrasqa uchimuykumpas chaynayqa pusaq pachak masni chaynallataq pachak isqun chunka yaqa iskay pachak edificio mana wasichu edificio peqarik achka wasi kakuchku wawqillaykuna pallaykuna yaqa iskay pachak edificio totalmente colapsado nin wawqillaykuna pallaykuna totalmente colapsado chay imaninanta paqway chataya tuñirukuykun yaqa chay iskay pachak edificio chay pusaq pachakñataq afectasqa kachkan wakachiki raqrasqa wakachiki huk lawllan riki narun imaninchikmi kay
raqrarunpas o panchirunpas o ventananpas quizá wichirunpas rims kanman rikaw wañukuyñataq a ver wañukuyñataq nisqanchik pichqa waranja iskay pachakninña por ejemplo kunan domingo chaqaya tariykunkuraq pusaq yaqa isqun chunkata runakunata ayallantaña kunan domingo pinalla maskachakuchkanku rika maypi chay mundialpas rika primero maskanakuy tarirunku awqullaykunchik chaymi kay presidente Asamblea Nacional de Venezuela y Parlamento de Venezuela Jorge Rodríguez payriki willakamuchka ari chunka suqtayuq waranja kirisqa kachkanku masnin chunka suqtayuq chaynallataq chunka qanchisniyuq yaqa chunka pusaqniyuq runakuna damnificado o sea mana wasiyuq chunka pusaqniyuq runakuna mana chunkallachu mana iskaychu mana pachaklla ni waranqallachu no chunka pusaqniyuq yaqa iskay chunka waranqaman aypaykuchkanña pero kaypi niwachkanchik yaqa chunka pusaqniyuq waranqa chayna riki kachkan damnificados mana wasiyuq hawapi qala pampapi waqtapaykunku riki puñuy hapiptinqa mana wasinku kanchu por lo tanto mana riki allin kulchunllapas allin frazadallapas kanchu awqillaykunpillaykuna apenas apakachakunku frazadachata cambio muda pachachata porque achkataqa pima llasayta apakachanqaku chaymi kaynim chay apoyukuna pachapi risqa pachataqa wischurusqaku rika tukuy pampaman ama wischuspaqa riki chay yanapaqninkuna huñuykuspan guardaykullanman mayllaykuspapas qipa punchawtaña rika nisitaptinku rakinmanku qipa punchawtaqa nisitanqakuya chaynallataq nichkan iskay chunka kimsa waranja pusaq pachak iskay chunkanraq kachkan wawqillaykuna pallaykuna campamentopi kachkan campamentokunapas yaqa pachak masnin campamentos transitorios imanan chay campamento transitorio chayqa provisional ninchikmi chaytaqa provisional ankinpi provisional pues miste chayqa huk ratullapaq hasta wasinku kanankama seguramente hayk'apiqa wasitapas ruwanqaku maskanakuyllapira kachkanku killantinña riki chay maskanakuyta tukurun gobierno Nicaragua amaña maskasunchikñachu nispa mayor parteta tariruspami chayta ruwanqaku amaña maskasunchikñachu nispa riki dejarunqakuña pisiparunqakuña nispaqa ya reconstrucción kayllapa materialta hastayta qallaykuspa riki wasi ruwakuyña qallaykunqa imaynatay ruwanqakupas campañanta kamachu kay mi vivienda hinatachu chay programakunata ruwanqaku gobierno punichun chay Chavispa timpunpi edificiokunata riki edificios modulares nisqankunatachu instalanqa no sé gobierno yachan chay nichkan riki pachak iskay chunka pusaqnin ayllukuna wawqillaykuna pallaykuna kachkan gobiernopa atendisqan pachak iskay chunka pusaq waranja chayna runata yanapachkan gobierno ahí está wawqillaykuna pallaykuna chaymi balance rika balance general kay Venezuelapi chay pachakuyu pasakusqanwan ari chay pasakurqa rika kay kilómetro a 9 kilómetro 3 a 9 oeste de Huaira nisqa chay zonapis kay pasakurun Fundación Venezolana de Investigación Sismológicas FUMBIS paykuna chayta willakamun chayman imatawanta a ver
Ministerio de Ecosocialismo Ambiente. Chay significa que remediación ambiental. Remediación ambiental para el saneamiento integral. Restauración de condiciones ambientales. Nishantapas. Ministro de Ecosocialismo. Nelson Rodríguez, chay perique umalichkasqa. Chaynataq nichkantaq kakuchkan merike kay llapa edificio wichisqan iskay waranja toneladas nisqan. Chayna allpa, chayna chay llapa basura nisqanchik desmonte nisqanchik. Chaynas kakuchkan kuyuchinapaq wawqillaykuna kuyuchinqaku, limpianqaku hinaspa chay wasichanqaku yapatawan lotisanqaku rikaw porque uklawkunapiqa puntakunata imata ruraqku kaynaykutin pampiayku hinaspa hawanpa riki ruwakuqku kunanqa mana chaytachu ruwanqaku sino seguramente yapachan limpianqaku chay pukurumanchik aparunqaku hinas pamparamunqaku. Inaspataq ñas llamkachkan ñariki kaypi Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD nisqan. Chaynakama yanapakuykachka. Ma rimari wawqillaykuna palaykuna chayñataq kay Venezuelaman rimaykunchik. Huascaura, chisi pachakuyu kasqa riku wawqillay mana sintiranchikchu kay Ayacucho lawpi. Rumikuna ranrakunam kachkan riki chaychik chayta mana chimparamuyta atirqachu. Pero tumpata allpa kuyupakusqanatin chaywan posiblemente kay Huascaura lawpis jaja ripukuykun wawqillaykuna pallaykunaspas iskay runata ñitiron hukñataqsi kachkan chinkasqa. Deslizamiento en Cerro Huascaura niwanchik wawqillaykuna pallaykuna chayñatas achka wasikuna chay jaja ripuykusqa manam chaytaqa rikuchkaranchikchu pero chay niwanchik willakuyman hina wawqillaykuna pallaykuna sector Hotel Plaza Huascaura Chico chaypis chay deslizamiento nisqan kasqa wawqillaykuna pallaykuna chayqa hina ripunan kachkanmiki chay Huascauraman chaykuna hina ripunan chay imachu ripukuykun wawqillaykuna pallaykuna chayman sayki compañía de bomberos serenazgo policía nacional paykuna riki risqaku hinaspa chay rescate nisqankunata ruwaykullasqaku wawqillaykuna pallaykuna chayñataq chay zonapis kachkantaq torre de alta tensión hinatisi chay torre wichaykuspan cortocircuitota ruwaspan wasikunapas afectananmanta y chayñataq mayka may apachkan chay torre alta tensión wawqillaykuna pallaykuna Huascaurallamanchu uklawkunamanchu y chaypis peligrachkan rikaw Huascauraman apatinqa torrepas urmakuykun wichikuykun hinaptinqa mana achki karunqachu wawqillaykuna pallaykuna. Ayta llaki wawqillaykuna chayñataq risunchik kay Junin nisqanman kunan rimachkanchik Venezuelamanta justamente imaynanpin Venezuelawan riki tuparunchik porque wakpimi chay llaki pasakurun rikaw y kay pachakuyumanta rimachkanchik y kay Huascaurapipas chisi chay pachakuywanchu y chay hina ripunanchu chay ripuykun maylaw chay wawqillaykuna pallaykuna jaja riki ripukuykun kay sector Hotel Plaza nisqan lawpinchikkamiki pero mana chayllachu kay Junin wawqillaykuna pallaykuna departamento de Junin kay Chongos Bajo chay zonapis wawqillaykuna panillaykuna chisi tuta más o menos 9:24 de la noche, o sea que hay programata tukuykuchkarqanchik y chay pachakuyo taspichkarqa wak Juninta wawqillaykuna pallaykuna Chongos Bajo
A ver, mapata, más que kuchkani, ubica kuykunanchikpa, chay chombo bajo nisqanta. Chaymi tarikuchkan hina Huancayupi wawqiykuna pallaykuna. Hina kikin Huancayo llaqtapi, por ejemplo, mejor mapata hawaykusunchik. A ver, imaginatataq kayta hawrachaykichik, churachaykusqa ya sumaqtariki señalizaykusunchik wawqiykuna pallaykuna. A ver, ahí sí creo, ¿no? Ajá, ahora sí. Ahí está Huancayo, wawqiykuna pallaykuna, kaymi Huancayo, ciudad de Huancayo. Kaqay kay carretera más resisqariki chay carretera imaningun kay carreterata. Es chullalla carreteranku kan riki kay Machu Machu carretera, hukniñataq avenida ferrocarril, chaynta huknin carretera norte a sur chawpin pasachkan. Este es Huancayo. Kaypiq kasqamunapas sachakunapas kasqam chawpipi. Ya kay Huancayo chimpan Chongos Bajo, wawqiykuna pallaykuna, ahí está. Esto es Chongos Bajo. Kaq Urqu Siquinlauraq kasqarika, y kay waqtanpiñata kachkan chay Mantaro Mayo, kaqay Mantaro Mayo, kaymantam nasimuchkan Mantaro Mayo, Mantaro qarika, kaytami hamuchkan hasta kay Wanta ukunqam kay Ayacuchukama wawqiykuna pallaykuna, Mantaro Mayo, desde Huancayomanta hamun hasta kay Ayacuchucanku Wanta ukunqama. Este es Huancayo, ahí está, Huancayo. Huancan, ahí está, Huancayo. Kay Chongos Bajo, kay marcas kachaña kachay Pucachawa. Kay sector peso wawqiykuna pallaykuna, kay más hanachapiñataq kachkanriki famoso Chupaca. Ahí está, este es Chupaca. Kaypim feria acá con Ningomic, feria dominical de ganados, la feria más grande de Huancayo es Chupaca. Chica y campo riquica con feria ruananco, mailaucha feria ruananco. Bueno, entonces ya que pasasunchi, que ahí está Chongos Bajo, Chaipis, que Pachacoyo pasaron wawqiykuna pa Chisi Tota, 9:24 de la noche. Categoría o magnitud nishan 5.1, wawqiykuna pallaykuna 5.1, chayna ya, mana más ya, 5.1 nada más. Ni 6 ni 7, porque waka napeja, waka Venezuela peja 7.4, 7.2, 7.4. Y pasaron México pasa 7.2, 7.4. México pere que chisi justo más carganchi que México y Guatemala, chay linda perre que cae Pacífico Laupe, Pachacoyo pasaron, hay ni pala. Inaptin incluso nirgako tsunami kay Callao chayamon qanispa antes tsunami mana chayamunchu. Y kunañataq kay Perú llaqtanchik wawqiykuna pallaykuna mana nisyutachu kay nata hinachu kay Venezuela hinachu kay 5 pero wawqiykuna pallaykuna allinta castigaykusqa hunin llaqtata. Kay Chongos Bajo Nisqampi, provincia Chupaca, chayman pertenecen en realidad, provincia Chupaca. Claro que Huancayo chimpan riki Mantaro ta chimpaygon, que Mantaro kay launen pe Huancayo, y chimpayguptiki chay Chupacaña kachkan, y chay orachampe riki Chongos Bajo. Chay wawqiykuna pallaykuna pinsi wasikuna wichikuykun. Adobemanta rurasqa wasikuna wichikuykun nin wawqiykuna pallaykuna. Chaysi runakuna chiripi kunan chiri timpo, runakuna achikyarunku kunan punchawman chiripi hala pampapi wawqiykuna pallaykuna hasapi. Kunan achikyarun porque chisi totaya pasakurun ayudapas kunan raqchikirin ukchuy chay uralla. Chaurallaqa auxilianaku bombero kuna rispa, pero ayudapas kunan punchawra qarin. Más afectasqa nin kay Pumpunya nisqan law chaypi wawqiykuna pallaykuna chiripis challpanakunku, yanapanakunku,
porque tota imaynayqa wawqiykuna palaykuna kachkan wañushqakunapas kay nada pachakuyllawan wañushqakuna y kirisqakunapas rumi apirun lluqsichkaspa wikutikurunku wakiqtaqa qhirukuna pirqakuna rumikuna hapirun chaysi wakiqa imaynatas achikyarusqaku huñunachakuykuspas muntunachakuykuspas abrazanakuykuspas wawqillaykuna pallaykuna tarisqankuwan frazadanpas wasikuna wichaykatinqa mana kanchu wawqillaykuna pallaykuna antes yanapanakuyku imananqakuma con tal que achillanankurayku anki kay bueno kay accidenteta qipaman churaykusunchik accidentepas churakamuchkantaqma kaytaraq tukurusunchik rimayta entonces nichkan suqtas wañukunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna kay juninpi suqtalla antes mana pachakninpichu mana waranqanpichu chayñataqsi iskay chunka hukniyuq kirisqakuna chaynallataq kimsa pachak runakunas kunanpaqa seguramente karpata quykunkuña karpapi rikachkanku chay achillarusqaku hawa pampapi wawqillaykuna kimsa pachak runakuna kunan punchaw seguramente ñachiki evaluación de daños nisqan turaykunkuña chaynapi rikaq pichqallam kachkarqa qallarininpiqa willakuy qallarininpiqa pichqam wañukun nispa chaymantaqa riki suqtaña chaypi ñitisqapas kachkanpi naspaqa yapakurunqapas chay nichkan kachkansi chinkasqakunapas nichkan kachkansi chinkasqakunapas qaykay kachkan pero chay maskanakuchkanku rikaw solamente 5.1 chay pachakuyu pasaron mana ni 6 pas wawqillaykuna pallaykuna ni 6 tapas aguantanchu wasinchikuna débil wasinchanchikuna wawqillaykuna pallaykuna estaban chay Venezuela 7.4 chay más tarde rico edificio tinto wawqillaykuna pallaykuna si 5.1 chay ya afectaron chay sirikunan punchaw chisimanta riki chay bomberokuna rin hinaspa yanapanakunku maskanakuypi kaqay kay wasikuna tuñisqa kachkan kaypi mastasqa pampapa wawqillaykuna pallaykuna kayta uchuychayachisunchik ahí está kay wasi nanamanta tiqachamanta hatasqa tapialchamanta adobichamanta chukanpis adobe o tapialchu no sé kay tapial hina kay lapiñataq ladrillo hina kaynataq adobe hina qawachkani kimsanmanta rurasachka imayna chkanpas kaypipas kay mesuseqa adobe kaytaku sutilla adobe tukuy pampapi kaypi policiakuna rescate wawqillaykuna pallaykuna yanapanakuchkanku bomberos ayta bomberokunapas kay mamitata kay auxiliachkanku riki mancharikullanchik mamita mana chayllachu hasta pistapas pampapas raqrakuykus wawqillaykuna pallaykuna wawaychik calle cancho wawqillaykuna calle qawaychik calle pasparos kay machos kichakuykus kay punku qawaychik punku kaq sutilla hatun sikiata chawpinta llikiros wawqillaykuna pallaykuna incluso testimonios kaypi kay panichanchik willakuchkan rikaw waqaykuspa papaytawan mamachaytam ñeterapuwan nispa wawqillaykuna pallaykuna chay suqta wañukuqpichik kachkan riki tayta maman kay muyuriqninkunapipas igual kay chupaka muyuriqninkunapipas pachakuyqa kikin wankayutapas taspinraqya pero mana
kikin Huancayopeqa kanchu sasachakuyqa, sino kay Chupaca laopi, kay Chongos Bajo laopi, riki kay afectasqa chay kachkan epicentro. Ña Instituto Nacional de Defensa Civil paykuna riki justamente Nicaragua suqtam wañukun, iskay chunkukunayuqmi kirisqa kachkan, kimsa pachakmi mana wasiyuq, porque wasin nisio kachkan, wakiqpas llew wichikuykun, wakiqpa ñataqsi raqrasqa kachkan, pero mana yachanapaq hinaña riki. Kay sector Pumpunya nin más waklawcha maylawcha chay sector Pumpunya kachkan riqsiqkunapaq. Riqsiyta riqsin Chupaca, pero sector por sector mana riqsinchiñachu. Chay nichkanku riki urgente yanapakuy carpas, alimentos, agua, ayuda humanitaria. Kaypi isusiqa riki wawqillaykuna yanapanakuna rikaw. Chaypi ña SAMU wawqillaykuna pallaykuna kallpanku riki naspa yanapanku chay kirisqakunata hina chishi tutalla riki. Chaynataq manas kay red vial nacional nisqantaqa afectanchu, nitaq servicio de telecomunicaciones nisqantapas manas afectanchu, chaynataq postekunatapas manas dañanchu, dañaytaqa, y kaypi hawachkanchik kay raqrakuykusqa kay ñan chawpi riki kayqa zonal, kayqa local, carretera local o carretera interno, llaqta ukupi kaqlla riki wawqillaykuna pallaykuna. Chaynata willamachkanchik riki kay Instituto Nacional de Defensa Civil wawqillaykuna pallaykuna, más riqsis como INDECI. Kay Huancayo lawpimi killamkachkasqa kay Luis Vázquez, jefe de INDECI. Yanapachkaniki gobierno regional Juninwanmi riki coordinaykuchkaniko, kaypi yanapanakunaykupaq wasikuna kachkanmiki paqway mastasqa, y kachkan mana wasiyuqkunapas urgente ayuda humanitaria, porque wasinku kanchu chay nisyu pachakuyuq mastarusqawan nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Kaypi Tawachunka isqun wasikunas total mastasqa wawqillaykuna pallaykuna, kaypiqa iskay pachak nisqa kimsa pachakmi. Kimsa pachak damnificados wawqillaykuna pallaykuna kaypipas kay wasi mastaraykuchka kaypas raqrasqa inhabitable. Total kayqa riki yachachkaptin ukta réplica nisqa mastakurunmanpas. Yaki wawqillaykuna pallaykuna muyupaywachkanchik kaylaw waklaw pachakuyuq wañuy, kay fenómeno del Niño, hijo wachkanchik tukuy wawqillaykuna pallaykuna más kay corrupción, más kay delincuencia, más chay pandemia, mamallay mama kawsasunchu imaynaya. Fuerzas Armadas riki wawqillaykuna pallaykuna chisi tutalla riki kallpaspanku yanapasqaku, yanapastin achikyaykunku naspa karpakunata instalasqaku riki. Ari Fuerzas Armadas pa kanmiki chay campamento ranaw karpakuna wawqillaykuna pallaykuna. Paykunas antes pawaykullawan, pero kimsa pachak llapachanpaq atirunmanku chinañachiki pichqa chunkatapas iskay chunkatapas instalarako, seguramente gobierno regional kunan puncha chunka imata instalaykun, municipalidad igual, provincial igual, y kikin Huancayo igual. Bueno, entonces llapan aypachinkichik, pero según kay willakuymi hina faltachkanmi karpakuna, faltachkanmi apoyo mikuykuna nishkan wawqillaykuna pallaykuna. Faltakuchkaniki ñariki premier kunan punchaw rimarinña Luis Arroyo hinaspanin declaratoria de emergencia nisqantam churaykusunchik kay Junin nisqanta chaynapi chay reconstrucción nisqanta rurananchikpaq nispa wawqillaykuna pallaykuna. Chaynaniki como kay presidente de Consejo de Ministros kay primer Arroyo riki rimarin wawqillaykuna pallaykuna. Claro, gobierno riki chayta urgente churamunan rikaw paqarin luniraq chayta ruranqaku rikaw. Cambio de gobierno ñataq kachkanpas, hinatinqa imaynay chaykuna kanqapas paralizas kanqapas gobierno yaykunankama, no sé. Claro, papeltaqa riki firmaykunqachika chay tayta machucha riki firmaykunqa, firmayllaqa riki faciliami wawqillaykuna.
Mana riki firma llata necesitanchik sino yanapakuyta. Kimsa pachakninta riki. Kachkanku chay wañushakunañataq chikikunan velakuchkanku pajarin o minchay mariki alistakuykus pampakunqaku chaypaqpas yanapanakuy wawqillaykuna pallaykuna faltakullachkan riki chayna pasakurusqa llaki wawqillaykuna pallaykuna kay Huancayo lawpi kunanman achikyaron chayna sasachakuy tuta pasaron tuta antes chay horataqa huk iskayaraq puñunku riki mayor parte siempre chapachakuchkankuraq radiokunata uyarispa a veces videokunata qhawaspa achka kaspaqa riki televisión kan hinaptinqa o internet kan o radio kan o computador kan hinaptin astawan chaykunapa distraykuspanku riki nuevetaqa chayraq puñuywan hikutachikuchkanku wakiqa riki puñuchaykuchkankuña riki principal machuchakuna y chay horallata riki kay pachakuyuq mastarusqa kay Huancayo lawta wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi mas rimari chaynata accidentes wawqillaykuna pallaykuna kay carretera binacional nisqanpi chaypipas huk panchanchik wañukusqa chayñataq riki tawa kirisqa mallay mama kay carretera binacional centro poblado Guaytiri provincia Candarave nisqan lawapi kay accidente pasakusqa kay camioneta puytiraykuchka chaychika panchanchikta riki ñiteron chay wañukullarqa wakañataq kirisqa riki tarikullachkanku chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna delincuencia mana susigachkanchu Limapi mana susigachkanchu wawqillaykuna pallaykuna imataq pasakun kay delincuenciawan chaqaya chisi tuta wawqillaykuna kunan achillay pachaman delincuentekuna empresa de transporte interprovincial nisqanta asaltasqaku wawqillaykuna pallaykuna o atacasqaku kay pasakuchka chay terruku timpupi kayna riki ñankunapi suyashpanku asaltaqku kitaqku riki utaq maskasqankuta riki qanmi kachkan chay yana uma o qanmi kachkanku chay tuku nispami kas militarkunapas terrukuman pachakuykuspa riki wañuchirqa runakunata yaqa chay igualito kunanpas wawqillaykuna pallaykuna kay kunanñataq qallakuykunku extorsionayta kay hatun empresakunataña empresas interprovincial nisqankunataña chay empresas locales nisqankunallatami asaltachkarqakuqa riki chay rutas nisqankunata rutas líneas Limapiqa cantidad riki wawqillaykuna pallaykuna zonal riki norte lado sur lado este lado oeste lado kakun riki wawqillaykuna pallaykuna y más interurbano y kayna conexión ninchay ruraqkunapas kakun riki pero interprovincialkunataqa manaraq pero qayninpamanta qallakuykun ya kimsataña kaywanqa no sé mayqin empresatas qallaykurapas chaymanta qayninpaqa El Dorado nisqanta kunanñataq kay famosos empresas Cruz del Sur y Cruz del Norte chay iskayninta wawqillaykuna pallaykuna chay Cruz del Sur, Cruz del Norte chay empresallamanchus me pertenecen kay Cruz del Sur ñata kay sur lawman hamuq Cruz del Norte ñata wak norte lawman riq hina chay empresallachusmi no sé bueno pitaq chay puriqkunata yachan pero kay wamankanchikman Cruz del Sur hamun riki manam norte hamunchu entonces chay iskay empresata wawqillaykuna Valiaspanku riki atacasqaku kay Panamericana Norte nisqanpi kunan achikyayman kay pasakun kay Panamericana Norte nisqanpi chay extorsión wawqillaykuna pallaykuna kunanqa empresas interprovincialiskunataña chay punta kaq sikasqa riki kimsa chunka qanchis pasajeruyuq warasman riq chay asaltaptinkus huk carromanña cambiasqaku chay transbordo nisqantaña horas claro pasajerokunapas manataq perdita munachkanchu urgente viagana nispa chayki transbordachikunku chay asaltasqaqa riki nananña riki denunciakunan quizá kirisqapas kakun
Entonces chay atendikonan y mejor riki huk carruman ña riki transbordasqa. Aunque conductorkuna manas balapa hapisqanchu, pero ichaqa kiriniyuq heridayuq nisunchikya heridas leves. Chay vidrio riki pawaspan kuchurullan riki makinta kayna makinta brasuchanta riki wawqillaykuna palaykuna. Chay vidriopa pasasqallan, pero igual riki atendichikunan, denunciakunan hinata riki manam chay choferqa riyta munarqañachu hinaspa transbordasqaña wawqillaykuna panichallaykuna. Y chaymanta ratullanman Cruz del Surtañataq. Primero Cruz del Norteta hinaspa ratuchallanman a media hora, una hora, o par de horas Cruz del Surtañata wawqillaykuna palaykuna. Kunanqa yachasqanchina riki kay empresa Cruz del Surpa miki paradero o agencian nisunchik kay Avenida Javier Prado nisqanpi. Chaypi kachkan riki macho wawqillaykuna palaykuna kay Cruz del Surpaqa exclusivo riki sapachallankupa paradero. Chaypi wawqillaykuna palaykuna riki chaymanta lluqsirqa hinatin nortelawpinchaq pasakurun riki Panamericana nortepiña. Kay Limamanta lluqsichkaptinkuñaya. Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayniyataq riki cantuta. Chay cantutapi wanchikuqkunas, chinkachikuqkunas justiciata riki mañakullachkanku wawqillaykuna panichalllaykuna. Justicia kanqachu imaynaya kay hamuq gobiernowan. Kay hamuq gobiernoqa chay ley pro crimen nisqanta turakurun hinaspapas chay ley amnistía nisqantataq astawan kunan Rospigliosi riki qharillaña kakuchkan pay riki umallichkan amnistía kachun nispa porque paytapas afectan riki waqaq policiakunata chay rantinpi riki kay Rospigliosi leykunata riki tanqachkan kunanqa riki presidente del congresoraqta. Aspa tanqachkan riki wawqillaykuna palaykuna kay leykuna ama rinanpaq chaynapi kay cantutapi kaqkuna mañakuchkanku justiciata. Estado respondiwachunku porque Estado parte chay soldadokunam chay chinkachiqkuna chay famoso grupo Colina nisqan. Chaymi chay ruraqkuna kachkan, chaymi ñuqayku mañakuchkaniku justiciata nispa rika kaypi achkallaña futunkuna rika. Mas rimari wawqillaykuna kunan riki domingo noticias internacionalta rimachaykusunchik. Mamayllama manapas tukusunchikchu ña riki 7 para las 9 kachkan. Kunan punchawta riki último mundial wawqillaykuna pallaykuna, último campeonato del mundial wawqillaykuna pallaykuna kaykurqa kunan domingo 2 de la tarde seguramente llapaykichik riki hakaraykurankichik. Wakiqkunaqa quizá mana tiempuyuqqa manapas riki wakiqpaqa quizá compromisokunapas kachkarqa matrimonios, aniversarios, etcétera, etcétera riki Entonces chaynapi kunan riki ña deporte tukuykun ña wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw hasta 2030 watakama chaykama ripukun. Ña chisi nirqaykichik ña wawqillaykuna pallaykuna 2030 pi maykunapas apakunqa suqta llaqtapi ña kunan wata riki hallaykun qunqaychallata aunque yapachaykusunya aunque aburrikunaykichik kaptinpas. Chay hatarpim riki decidirqaku Estados Unidos manya richun Estados Unidos ya cargota apachun nispa qhipichirqaku. Hinatimi kay Donald Trump yaykurun haynawata hinaspan riki llapa migrantita qatikachakuyta qallakuyku hinatimi ki llaqtakuna mañakurqaku Estados Unidos manam apakunmanchu nispa riki atakarqaku. Hinatimi ki kay FIFA pas kasuchaykuspan ari chaynama kachkan riki como migrantekuna kachkan seguramente turistakuna mana rinqachu chay hinchakuna mana rinqachu mejor ya Mexicopi Canadapi apakuchun nispa nikurun.
que México, Canadá ya prepara con daño hallako ikun coña areneros pan con Estados Unidos ya Donald Trump ikuta como que FIFA Juana que yo gaman imagina man kitawachkan imagina kitawachkan que janis para que ya palar con tele que acosai cosaco pero llame que México y Canadá aceptaron imagina ma burla chiquicanja aceptan trasladación chique josun rahmanara josun mejor ya Kim Sampe apacuchon nispa China Kim Sampe apacoron. En las bajas equipo taps ya para que más equipo ya cachón nispa kunan jajaika equipo ya más casi 64 selecciones o que con kunan acá 2030 picanga 64 a 40 jaika 64 selecciones casi una tercera parte o que participan acá el mundial 2030 para con kimsa suyukunapi hatun suyukunapi o sea continente Europa, África y América. Europa pero que España y Portugal chaypi apakonga chayanta Marruecos que España Portugal chay chimpayan kachkan que la mar hucha chay mar Mediterráneo niskan chimpa chay guspalla chay uray chayam kachkan y chay apacón, jaricao chimpallampe, pero ya continente África ya pertenecen. Chaymante que hay continente América pero que Argentina, Paraguay y Uruguay, chay iska y sulca changunata, cumpañachinga Argentina o jlegon preicona. Iska y sulca changunata. Entonces Argentina principal kanga, chayata que Uruguay y Paraguay. Seguramente Japan picha arengako más ejemplo che jalengapas España posiblemente o na picho Argentina picho no sé che con seguramente coordinan con las michkan kunanga super mundial me amo kuchkan en España super mundial con 64 selecciones casi al doble casi al doble hay que cargar 32 36 China ya le carga que pasa selección pega ahora al doble ya 46 mami que kunan que hay paror kunan más taña va que llegan más taña iskaichunka más participan ako kay Copa del Mundo 2030 niskan va que llegan pelegona según historia manjina Uruguay pis hallarisqa kay Copa Mundial kay 1930 watapi China sí que en 1930 watapi hallarisqa kay Uruguay pi kay deporte o klegon pelegona y kunan rike hayka watamanta kutikunqa yaqa pachak watamanta 1930 2030 pachak watamanta kutikuchkan Uruguay man kay Copa o klegon pelegona pero mana sapallan manchu porque chay ficha con jarika hasta jatarkamam sapa llaqta chullalla llaqtam cargota apakorja konanga achka cargo ñaqa llaqtanchikunapi naw puntata llaqtanchikunapi chullallam cargota apakoj chaymanta jarika diputado con iskay kimsaña chaynata ukunaña bueno cargontekuna incluso carnavalpi pues iskay chaylam apaq aysis chay iskay chay apaptinri que traicionar huatan maman apaq chay mejor ya iskayña kimsaña tawaña nispa ya pargarinko hasta sohta hasta más cargota apakonko ya chay ni no kunampas kay mundial 2030 apakonqa sohta llaqtapi wawqiykuna palaykuna y kimsa hatun suyukunapi niskarqanchik kay Copa Mundial ya tukuykun kunan punchaw arikuykun wawqiykuna palaykuna arikuykun aviakun hasta 2030 inatinmi kunan ganaron que España es campeón mundial. Argentina ganaron. España ganan mancarja iskay golwan nin ok nin golta anularon ko pero gol chatori que meticharos antes ñokaita. Enating iskay golwan ganananta gol yawan ganaron Argentina me que achka mundial liokuna konika. Además España Argentina apakonja Iskainin con kay Copa 2030 niskan. Así que España es primer lugar o primer puesto, Argentina segundo puesto, Inglaterra tercer puesto. Chay kimsa kamallamikao, kimsa kamallam Copa de Oro, España, Argentina Copa de Plata
y Inglaterra copa de bronce. Chaykamalami que manañam kanñachu riki copa de aluminio o copa de hierro manañam kanñachu. Pero kay piñuqa churachaykunqa que Francia quedaron, ¿yako? Inglaterra mi que Francia ta ganaron, kay tawan mi que quedaron a cuartas de final para wawqillaykuna playkuna. Atenmi que kaypi kay tawan kumantami que kayna churakurun rikaw según ganasqankuna. Ari hayna punchawri que Inglaterra ganaron a Francia ta kunanñata España ganaron Argentina. Entonces ahí están los posiciones. Primer lugar, España como campeón mundial de FIFA 2026 o Copa Mundial 2026, ningucho. Y segundo lugar, Argentina. Tercer lugar, Inglaterra y Francia. Kay final para wawqillaykuna pallaykuna haykataq cuistas entrada kay nichkan hincha ecuatoriano kay Argentina pachawanraq riki pachakuykuspa hincha riki de Argentina yaykusqa wawqillaykuna pallaykuna Argentina ganananta ñuqa munallarqani yaqalliwpas munarqanchik peruanukuna pero España ganaron chaysika ecuatoriano pariki kay Argentina poluchawan churakuykuspa haykata pagasqa kay final hawananpaq $10,000 wawqillaykuna pallaykuna entradata paga $10,000 qam pagawaqchu $10,000 wawqillaykuna pallaykuna kay hawanaykipaq maynaraq kay gustunku rikan kaykaraq kayna qullqiyuqkuna riki qullqita pagaykuspan hawanku y chay qullqiqa kay FIFA ta riki qullqichan wawqillaykuna pallaykuna. Son $10,000, $10,000 más o menos son en soles 34,000 soles. 34,000 soles ta pagayku con entrada y quita. Yo gallega manachos mejor ya. Aunque sea un pa hincha kaspak uyarichakos radio llantañaps o internet llantañaps ya. Pero ahí está. Una entrada que cuesta $10,000 o con plegona. Hayka con ella entrada con cuestar Jaime Bailey que entrada con manterimas paniscar entrada tas achka taranteros chay Jaime Bailey enas panse chay tarantikusja enas pan rike rimachkar konan entrada con ata rantirgan nas panchay ta rantikorgan chay panso tiene que revender o revendedor man ricoricos enas pan nicho alabakucha mama ya mama kay peka nishutam ganaro ya ne jolqueta Jolly, gana kulaymi kakusqa kay copapi. Entrada con también que precio chaperante chacorone. Y más tarde ganaron el libro Gilgas Jaimanta. Chaypekani ancha ganan hecho. Pero con anga kay entrada van Jolly chata taricorone nis para coger con apalaygon. Chay tariki chay nayata que avanzación chique rimarita o gilegón playcona. Kay Medio Oriente pemana canchori que samay hinaya guerra hallakoy con jainen pakuna karimach kargan chirikao Donald Trump rega pakuchkarga Irán papay firmason ya pasta firmason inaspan memorándum ya firma igorga korikao pero konan hallakoy con wawqillaykuna pallaykuna jainin pamandarga inaspa hinaya sigi kuchkan Estados Unidos atacan Irán ñataq kutichi con Estados Unidos atacan Irán ñataq kutichi con pero Estados Unidos jamana echay picho que la continente América Pera. Por lo tanto, Wakpi kachkan bases militares en Medio Oriente nisqanpi. Tenga Iranga pitat atacan chay bases militares nisqanta chaynata chay llaqtakunata. Por ejemplo, vecino llaqtakuna kuchkan chunka iskayniyuq riku awqillaykuna pallaykuna chay chunka iskayniyuqpi kachkan bases militares. Chay chunka iskayniyuq llaqtakunatam kay Irán bombardeaykun. Manaña base militar kanñacho, pero chay llaqtakunapa kachkan riki imankunapas. Ni son chiquilla refinería de petróleo, chay nayata riki chay yaku chuyayachinanko, desalinizador de agua nisqan riki, chay kachiyakumi kay lamarqucha. Kachichayoq, entonces chay kachichantami que jorgonko, chay osmosis nisqanwan o desalinización nisqan procesoan. Kay chuya yakuchataño jorqumuchkan kurikao kay upiana yakuchata.
Entonces chay máquina kuna kachkan chay kunata riki tubo kunata kay electricidad ruananku chay motor kun chay kunata liu bombardeo kuniki kay Irán wawqilakuna pallaykuna vecino llaqtakunapata manaña base militar kanñachu pero chay llaqtakunaña pagachkan kay Estados Unidos ta llaqtankupi chay base militar pa aceptakusqanmanta wawqilakuna como caso Kuwait, como caso Qatar, como caso Bahrein. Chay pessoal que llega una película, por ejemplo, que Qatar, chay en Kuwait, chay desalinizadora de agua nisjanta, destruirapon. Mana cancho kay iskay llaqtapi yaku upianankupaq pessoal que llega una película, yaku kaqpas subis kachkan porque no hay máquina, chay máquina destruirapon. Igual que Estados Unidos ya tarik Iranta, que Iranta, chay perique radar kunata, chay máquina kunata, chay desalinizadora nisjanta. Chay neatagriki chay puertos, buques, chay neatagriki chay refinerías petróleo, chay trimpa purinan, chay chakakunata, chay kunata y oficina kunata, porque mana ñariki kanñacho, kay militar oficina kunarikao, chay cuento mano militar kunata atakachkani con Hispalla, atakanakuchkanku paykunaqa, chay llapa runapa utilizan antaño, por ejemplo, desalinizadora, mana militares utilizan, llaqta runa utilizan. Por ejemplo, motor kan electricidad truana, chay distoruptinko pitata chay benefician o atrasan. Chay motor harik beneficia liu llaqta tamik, militar takaspa, llaqta runa takaspa, pero destruir una tenga llaqta más sufrimiento pega porque militar con harik motor kan chay churakoy con normal achkininko kakon kachagaya mana chayllacho kunanqa chay iskay estrecho nisqan kunañan kachkan wichqasqa chay estrecho Hormuz justamente chay Iránman tupaq chay problema mi karqarika siempre manas kunan buki pasancho kay Estados Unidos pa aliadonkuna kay Irán pa aliadonkunallas tawa pichqa suqtacha pasachkan bukikuna wakiqkunaqa manas pasan chayna tarika kay Mar Rojo nisqanpi kachkanta huku llaño la marqucha chay tapas harkarun kunatinse kunan riki chay bukikuna mana chayninta puriñachu kay África nisqan chay orantaña muyukamuchkan y chaywanqa llapa imakunapas wicharikuchkan nisqanku chayqa mana chayllachu imanirqataq Washington kay Estrecho Hormuzmanta Wiraquchakuna yanaparuaychik nispariki llapa llaqtakunata aliadonkunata Europa chayna wakiqkunata hayarqa hinaspam riki pagachiyta munasqa 20% yanaparuaychik kichawrunchik no tiene que ñuqa riki cuidasaykichik ejércitowan llapa bukiykunawan hinas compañasaykikunas pero 20% tan pagawanaykichik nispa sapa pachakmanta 20 solesta sapa waranqamanta 200 solista, sapa 1 millón manta 200.000, 20%, demasiado, auxiliego no tenga petróleo chay yapaineo que yoxemonan chay manta, monay, manamonay. Tu China en Estados Unidos sabes que 20% tan pagaban kichik nispa. Pero chay Irán mana cacharincho auxiliego no palegona, kaypi incluso kay iskaymi kachkani kaymi Golfo Pérsico nisqan kañataqmi que Mar Rojo nisqan chay famoso manachon Moisés kicharqa la mar huchata anchay chaymi que kay kachkan ya entonces kaypi kachkan que Oman nisqan riki huk llaqta entonces chay o Yemen mana Omanqa kay vicinollanmi Yemen nisqan chaymi kachkan chaypitaq kachkan que los Houthis nisqan wawqillaykuna palaykuna paykuna kay wichqarun kay orantinaspansi kay tariki chakatina ruwakurun con puente aéreo nisqanta chaysi kay Iránmanta Yemenman hamuchkan Yemenmanta Iránman richkan avionkuna chay perike materialkunata armakunata misilkunata mandanakuchkanku awqillaykuna palaykuna después kay iskayninta wichqarunku kunanqa orantaña muyukamunanku riku awqillaykuna panchallaykuna kaypi kachkaniki kaynamcha ataquekuna kasqarika kaymanta riki kayninta ataque hostil Iránñataq defendikuchkan llapallan llaqta vecinunkunata atacachkan chayna pasakuchkan kay guerra wawqillaykuna paykuna Estados Unidos ñuqaqa quitarusaqmi Iránmanta hinaspa cobrasaykichik 20% nisqanta chaymantaqa
mana atinchu kitayta wawqillaykuna palaykuna mana atinchu kitayta hinaspa nin ama kay yanaparaychik kitayta manaña chiki cobrasaykichik ñachu nin ñataq manaña atispan wawqillaykuna palaykuna mana chayllachu kaypita kaypi kachkan kay búnker nisqan chay búnker de nuclear nisqan chayta riki Donald Trump niki ña yacharun ña maypi kasqanta hinaspas chayta atakayta munachkan riki wawqillaykuna palaykuna kay Pikach Mountain nisqan lawpis kachkan riki kay Kundik Juklan nisqan lawpi chay kay urqupi kay urqu chagraq urqupis kakuchkan chay karo ukupi chay búnker nuclear nisqan wawqillaykuna palaykuna chayta asik Estados Unidos preparakuchkan ya churaykunchikñam 00 tenqa cualquier momento markaykuptinmi atakasunchik chay búnker nuclear ninkuta hinaspa chay uraniumkuta chinkachisunchik ama chay arma nuclear fabricanankupak nispa riki listakuykun wawqillaykuna palaykuna riki oleada de ataques ataque kakuchkan wawqillaykuna palaykuna wañuy kakuchkan kay Medio Orientepi kunanqa kay Irán nichkan riki manaña kanñachu kay bases militares estadounidenses atacananpaq chay Jordaniapipas atacaron riki chaypi kachkarqa base militar hinatin kunanqa runakunataña wawqillaykuna palaykuna basta que Estados Unidos pachayuq militar estadounidense pachasqa kachun chaykunataña atacanakuchkan wawqillaykuna palaykuna chaysi kay periki amenazanakuchkanku Donald Trump amenazachkan chingarachisayki mishmirachisayki nispan chaymi nishkanku chayqa riki chay arma nuclear chika nispa chayñataq Iránpa nishkan atakawayqa ñuqapis kutichikusayki ña ñuqaqa kunan isu qallakuykusaq chay arma nuclear fabricayta nispaña qaritukurun kunan isusayqa fabricaytaña qallakuykusaq porque mana arma nuclear ni kaptinchusmi qamqa yanqa jikutawachkanki kunanmi ichaqa fabricasaq nispas qaritukurun kunan Irán wawqillaykuna panichallaykuna chaynata riki chaynallataq kay Irán Iránpi riki wawqillaykuna palaykuna chay punta presidentinkuta chay expresidente Mahmoud Ahmadinejad payta riki hapirunku paysi riki kay Israelwan chay Estados Unidoswan parlakunman kasqa chay gobiernota hurquruptinkuqa pay riki kutiykuyta munasqa riki chay gobiernoman presidente Nacho o simplemente parte del equipo gobierno imaynaya pero chay seriki chayta musyarunku hinaspa watucharunku wawqillaykuna palaykuna uchku wasiman aparunku riki wawqillaykuna palaykuna chayta sutinchanku riki bajo arresto domiciliario nispa mana chayllachu wawqillaykuna palaykuna kaypi nishkantaq Ali Mojtaba Khamenei bueno Ali Khamenei qariki chay Mojtaba Khamenei papanmi chaytaq wañurachinkuñamiki entonces Mojtaba Khamenei payriki nichkan Estados Unidos mi huchayuq kay guerra qallaykunanpaq yapatawan paykunamiki chay memorándum nisqan firmasqata riki mana respetankuchu hinaspa atakayta qallaykuwanku hinatimi kay guerra riki kaqlla qallakuykun nispa riki ninku wawqillaykuna palaykuna kunan kay semanata riki kay Estados Unidos kaqlla riki armayta qallaykun kay estrecho Hormuz cercanta mana base militar ninguna kanñachu chay estrecho Hormuzta munapayachkan chay petróleo rayku riki wawqillaykuna palaykuna chaymanta riki petróleo lluqsikamun yanqaña chaymi kunan nichkanku bajaramusqas presión riki wawqillaykuna palaykuna iman presiónman bajaramusqa llapi combustible pero kaqllas subita qallakuykun ñariki 70 chaynapiña kachkarqa base 70 kunan ya base 80 mantas yapakuchkanña presión hinallachu yapakunqa chayllapichu takiarunqa imaynaya pero kay tayta Donald Trump seriki chay New York Times nisqanman chay entrevistata huspan rimarin riki refuerzachkanchikmi wakpi llapa ejércitonchikta hinaspa riki Iranta atakasunchik nispa wawqillaykuna panchallaykuna chaynataq wawqillaykuna palaykuna kay guerra Rusia-Ucrania chaymanta rimarisunchik chaypis kunanqa guerra qallakuykun guerra de inteligencia artificial nisqanña dronkunata riki kunan ruwachkanku chay inteligencia artificialwan funcionaqtaña tanto Estados Unidos tanto Rusia riki atinsi kay CIA nichkan
o sea que Estados Unidos ya fabricaron ya chay drones con IA nisqanta hinaspan si chaywan llapa chay ruso soldado kunata atacachkan wañuchichkanku wawqillaykuna pallaykuna chaynata riki nin kay desde la CIA de Estados Unidos wawqichallaykuna pallachallaykuna paykuna alabakuchkanku nanqa llapa rusukunata riki lliwchata cantumanta sepemuchkaniku chay inteligencia artificial chay dronewan chayqa riki mana yanqañachu wichin sino runata rikuspan chay runaman riki rin wañuchinanpaq nispa chaymi nishkan ñam 7,000 soldados nisqantaña kay semanata seperuniku chay drones de con inteligencia artificial nisqan wawqillaykuna pallaykuna ña Estados Unidos mandaron incluso uku robotapas mandaron ña robot humanoide nisqanta chay guerraman. Entonces kay guerra Rusia Ucrania modernizakuchkan wawqillaykuna pallaykuna chay guerra peliculakunapi chay guerra kan rikaw chay robotkunawan kay inteligencia artificialkunawan yaqa chay hinañas kay Rusia Ucrania guerra qallakuykun wawqillaykuna panchallaykuna hina chaynallachu kanqa imaynaya chaymanta riki chay arma fabricaqkuna kay drones de guerra drones con IA chaynata armamentos de inteligencia robots chaykunatas riki kay guerra Rusia Ucraniaman mandachkanku chaypi practicanankupaq rikaw parece kay guerra wawqillaykuna pallaykuna práctica hinaña rikurigrun como campo de práctica ninku rikurimay chay hinaña rikuriron porque chaypi kunan chay modernos máquinas drones misiles chaykunata riki kacharichkanku wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki ripuchakunanchikpaq ñas Pentágono nichkan ña Cubamanmi yaykusunchik ña soldadunchikkunata preparasunchik ña nispa wawqillaykuna pallaykuna kay Pentágono chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna tiyan tayta Donald Trump rikaw hinaspas chay soldadokunata riki ña practicachichkan ña chaynata riki rimarimunku a través CBS News nisqantakama chaynitakama riki ña paykuna nimuchkan ña wawqillaykuna panichallaykuna kay Cubatam riki kunan atakasunchik hinaspamiki kay Estados Unidos imaynam kunan Venezuela Estados Unidos España chaynam Cubapas kanqa Estados Unidos España nichkanku riki wawqillaykuna panchak bueno chaynaq tukupayninman chayaykullanchik kay programallanchikta ya son 9:17 de la noche 9:17 de la noche kay kamallariki karqa kay kunan tutapaq rimarininchik bueno kay semanataqa rikaw kay cambio de gobierno nisqankunamantaña chiki rimarina kachkanqa ripukullani pasakullani Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.